bazalwane. Amen. Manje ke ufike wena uthola ukuthi wena usenyameni. Amen. Awuyiqondi lento. Amen bazalwane. Wena ube nalento ukuthi awabazalwane Nkosi yami, hey amen bakhathazeke ngezinto ezibonwayo. Amen bazalwane. Kanti awazi ukuthi lo mzalwane uxoxele noNkulunkulu wakhe. Amen bazalwane. Lezi ngenze ukuthi njengoba ethandazela lento isazokhazimulisa uNkulunkulu. Amen bazalwane. Manje siyambonga uNkulunkulu nangalokhu angeke bazalwane size sakugcoba phansi. Amen. More especially kumntwana kaNkulunkulu mayekholwa ngoba sisuke sazi ukuthi uNkulunkulu amen imungqondo iguquliwe uyazi ukuthi akuyona imoto ukuthi le amen bazalwane ingene noma ikephi. Amen bazalwane. Manje siyambonga bazalwane uNkulunkulu egameni lenkosi. Kafishane nje ngizofunda bazalwane misisahleli kanje abazalwane befakaza siyambonga uNkulunkulu. Sofunda nje incwadi mhlambe amavesi nje amabili. Amen. uGalatia 5. Amen. Sifunde incwadi uGalatia. Amen. Galatia 5. Amen. 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 Galatia 5. Amen. Galatia 6. Amen. 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 Bese uMshumayeli square. Verse 18. Amen. Lama vesi zamambili amazi ngokholwa noma ngifundela. Galatia 6. Amen. Verse 8. Verse 8. Ngifundela nje isihloko. Amen. Siyalezo sokugcina lazembeleke imphumela yokuhamba ngokwenyama nangokamoya. Amen. 8. Ohlwanyela imisebenzi yakhe emvelo eyonakeleyo uyakuvuna ukubhubha kuyo imvelo eyonakeleyo. Kodwa ohlwanyelwa kumoya uyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya. Amen. Cela ungibele isihloko nje bawuthusa. Amen. Isiyalezo sokugcina. Amen. Isiyalezo sokugcina. Amen. Zembili la kodwa. Zembili la esinye sithi imiphumela yokuhamba ngokwenyama nangokamoya. Amen. Isiyalezo sokugcina. Imiphumela yokuhamba ngokwenyama nokukamoya. Amen bazalwane. Nanku unyaka uqala isiyalezo sokugcina. Amen. Amen. Eyinsukwini zokugcina. Isiyalezo sokugcina. Amen bazalwane. Amen. Imiphumela yenyama. Amen. Isho njalo. Amen. Yeah. Amen. Amen. Manje sithi isihloko ke isiyalezo sokugcina. Amen bazalwane. Amen. Manje ke kafishane bazalwane. Yifisa ke akukho okuningi enginakho. Amen bazalwane. Okuvukayo emoyeni wami sisahlabelela abazalwane besafakaza. Amen bazalwane. Yeah. Kuvuka nje lesi sihloko esithi siyalezo sokugcina. Amen. Amen. Shuthi amen lo mzalwane ebhala la angazi ukuthi bakwenze njani. Amen. Hlezi wayebona lesi sikhathi samanje ukuthi hey ake ngiphuthume ngilobelele abazalwane ngoba kunendaba ephuthumayo. Amen bazalwane. Amen. Mebhale thina siwe bazalwane isiyalezo sokugcina. Amen bazalwane. Amen. Bese thi anazi yini amen bazalwane ukuthi lolu hlobo lomzalwane amen bazalwane lo hlwanyela inyama uzokuvuna yona inyama. Amen bazalwane. Kungazuthi ayekhona wonke ama topic ayekhona. Amen bazalwane. Ngoba isikhathi samanje kushiyelwa ngegrace. Amen bazalwane. Kuthiwa woza zinjalo kuthiwa zathethelelwa. Amen bazalwane. Manje kungathi lo mzalwane uyabheka ubona ingozi yohlobo labantu. Amen bazalwane. Abazohamba endleleni behamba nemthwalo behamba nezono behamba besindwa inyama. Amen bazalwane. Bese yababhalela ukuthi abazalwane nasi siyalezo sokugcina esikhathini sokugcina. Amen bazalwane. Ukuthi qaphelani ohlwanyela inyama uyakuvuna yona inyama. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. 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 Angazi ukuthi wena uhlwanyelani. Amen. Angazi ukuthi njengoba wena usebenza ushikashika ushekela ini. Amen bazalwane. Ngoba abaye amen ngicela ukubuza bazalwane ibhola lenzani kuwe kumoya.
Amen. Ngicela ukubuza mase ukubuka ibhola uzalwane ekholwa. Lenzani kumoya lakhali kumoya ibhola. Amen. Ukubuka abantu nje badlala ibhola bebenikizana ibhola amen bazalwane. Kwakhali uvusani kuwe umoya udlala lapho. Amen. Ukubuka amasophi umoya udlala lapho. Amen bazalwane. Kunezitori ezifakiwe bazalwane ubona ukuthi yazi lezi zinto lezi zivele emkhathini amen bazalwane. Kunezinhlelo eziphumile bazalwane ngisho abazali bayayibuka amen. Ezipromote ubufebe amen. Kunesinye kuthiwa isingle or mingle amen bazalwane. Amen. Lapho uthola lapho ukuthola ukuthi abantu baxhumana online amen bazalwane. Abantu abaqedelwa isimile abafuna amadoda nabafuna amantombazane bayohlangana babhukhela indawo ukuthi badle ndawonye amen bazalwane. Bajole kubuka izwe lonke. Indlela uma ubufebe indlela usathane asebenza ngayo overtime nabazali bayibuka zonke izinto ngoba amen bazalwane basebenza amen. 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 Bese kube ethini ngishade wrong. Amen. Ziningi lezi zinto bazalwane abazalwane bayayibuka umoya kaNkulunkulu uthini uthandaza kanjani subuka zonke lezo zinto. Amen bazalwane. Amen. Amen. Ziningi lezi zinto ezibukwayo. Ziningi. Amen. 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 Manje bazalwane lithi iBhayibheli umzamelo webazalwane lalelani wahlwanyela inyama uyavuna kuyinyama. Ubona ngathi uthakhuleki amen. Uzokhula kanjani uqisha izinto zenyama ngoba lezi zinto lezi amen sijabulisa umuntu ongaphakathi. Amen bazalwane. Amen. Sijabulisa le nyama yakho amen bazalwane. Bese ngaphakathi bese yadangala. Amen bazalwane. Amen. Siningi sikasizizwe. Thiwa ngishade wrong amen. Abantu bazalwane bayothatha inkonzo kaNkulunkulu omshado amen bazalwane bayebeka ehlane baveza ukwehluleka kwabo. Amen bazalwane. Ivele lento iyinhle ukuthi hayi uyakwazi ukuthi ushade wrong amen bazalwane. Abantu bangafuni uNkulunkulu amen bazalwane. Amen. Ngoba abantu phela sebabalekela uNkulunkulu amen. Babona ukuthi amakhanseli awabasizi ngoba yini ikhanseli uJesu yedwa. uJesu wazi ukulungisa amakhaya. uJesu wazi ukusiza umuntu. Amen. Amen bazalwane. Amen. Manje lithi uNkulunkulu isiyalezo sani esokugcina. Amen bazalwane. Amen. Usathanda bazalwane usebenza overtime. Amen. More especially kubantwana bakaNkulunkulu amen bazalwane. Nalezi izitori nibukayo amen nizonibona ukuthi nakhona amen bazalwane uzobona ukuthi nakhona kulwiswa nenkolo yobuKristu amen bazalwane. Nalezi izitori ezidalayo amen bazalwane ngeke nje uzobone kuvezwa insindiso amen bazalwane ukuthi nje umuntu ahambe inyanga zonke ecaca ukuthi alikho elinye ithemba uJesu yedwa siza amen bazalwane. Kodwa kuveza umuntu akade umuntu ongumfundisi ewela lezinto amen bazalwane. Wayibandla ngaphaphama ukuthi isikhatha sibi kuhlanyelwa inyama amen bazalwane ukuze abantu babhubhe kumoya kuvuka inyama. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Manje bazalwane fanele umzali uhambe ungena yonke indawo uhamba ubuka amen bazalwane. Ngoba lo muntu ongaphakathi lithi iBhayibheli ningamcimi umoya amen bazalwane. Amen. Uthandaza kanjani usubuka zonke lezi zinto amen bazalwane. Angazi why ngihlale kulezi zinto amen. Amen. Angazi why ngihlale kulezi zinto amen bazalwane ngoba ziphumile amen. 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 Ziphumile lezi zinto. Manje bazalwane niyabonga zani idimoni lidimoni loyibonga njengedimoni lobufebe. Amen bazalwane. Ngoba lento le itshaliwe amen bazalwane. Usathane ufaka yonke indlela yenza ukuthi ibe yinhle amen bazalwane. Kuqhamuke nje intombazane ifaka ingubo emhlophe ithi will you marry me amen bazalwane. Ipromote loyo amen bazalwane. Iveza ukuthi abantu bangayinikele emadodeni. Amen bazalwane. Kodwa uNkulunkulu kuveza ukuthi indoda eyadalwa kuqala amen bazalwane. Kwayiyona abantu uEva kusiyo uEva bona aqala uAdam amen bazalwane. Kodwa yonke lento itshalwe isitha ukuthi amantombazane ayele bafanele amen bazalwane. Ethi sakwazi ukuthula. Amen bazalwane. Sekufika sekuthiwa khona hayi sivulelekile kusafana neqala lapha abazali bethu babecindezelekile amen bazalwane. Ubona ukuthi kuyapromote idimoni lobufebe la. Amen. 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 Manje le bazalwane
lithi-ke ngokuba uhlwanya inyama yakho uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama kepha uhlwanyela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakade kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangani amen bazalwane manje lithi izwi kaNkulunkulu singakhathali amen ekwenzeni ini okuhle amen bazalwane uma nje uzibona ngoba umzalwane uyazathi bikuphonti yakho uthike uma uzibona iTV yahlula amen bazalwane amen iye amen bazalwane ngoba uyabona ukuthi iyabonisa amen bazalwane uma neyinwele zihlula ubona ukuthi awukwazi ungaluki kodwa ukwazi ungakuluki isinuku igunde amen bazalwane lize lisho njalo izwi kaNkulunkulu uthi uma ubona iso lakho liqhubekisa amen bazalwane ikhipha kunokuthi ungene amen ekulahlweni amen bazalwane emabili amehlo amen amen uma wena uyabona ukuthi lento omunye yakulungela wena ikulungele iyeke amen bazalwane ungathi ukuthi ngoba into yenziwa obani abafundisi bakephi amen bazalwane phuma kuyo amen bazalwane amen lithi iBhayibheli singakhathali ukwenza ini ukwenza okuhle amen bazalwane manje thina sibizelwe thina ukuthi siqaphele sabantwana baNkulunkulu amen bazalwane amen hey bazalwane sizofunda naleli linye lana ngizobuyela nakulona leli amen ukhona base bese uMshumayeli 12 amen amen bazalwane ukhona bese uMshumayeli 12 manje ufunde le amen verse 18 amen naku ukuphela kwendaba lapho sokuzwakele konke mesabe uNkulunkulu ugcine imiyalo yakhe ngokuba lokhu kungabantu bonke amen bazalwane amen bazalwane amen lithi iBhayibheli nako ukuphela kwendaba amen bazalwane la sekuzwakele konke kodwa yenze njani mesaba uNkulunkulu amen bazalwane ngoba isikhathi esiphila kuze kugcwaliseka imibhalo amen bazalwane azathi uDaniel Meloba amen bazalwane athi bazalwane eqaphelelana la khona senibona amanyala encithakala emendaweni endwele lo ufunda yakaqaphela amen bazalwane asizizwa inigemegeme ngoba siyazizwa amen bazalwane abafundisi abatoka abazalwane njengamaphisi amen bazalwane bebethwele amen bazalwane miningi imkhuba esizwa manje iBhayibheli naku kuphela kwendaba sekuzakele konke ngoba sekugcwaliseka imibhalo amen bazalwane ukuthi abantu bayaba ngozithanda bona amen nokuthanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu amen bazalwane uma ubuka na ngoDisemba amen bazalwane amen iqaphe mathabe neyivalwa abantu bashaya amavosho bashaya amahorolo aphunyula amen bazalwane kuze kuthokozwe kusekuseni noma wemakhala nesithakathana amen bazalwane ngobantu amen ngoba ububi buchithekile buphumile ezweni amen bazalwane amen bazalwane manje isikhathi sokukhonzeka imibhalo ukuthi abanye bawathanda imali amen bazalwane uyabona amen bazalwane ziningi izinto ezenzakalayo amen bazalwane umuntu ancamela ukuduba uNkulunkulu amen bazalwane kunemali amen bazalwane ngoba ebheka ukuthi amen ebheka ukuthi ngizoceba amen bazalwane akhohle ukujena bakhe noNkulunkulu amen bazalwane mase uyazibuza ukuthi mangaphela usuku lakho manje uyakuliphi izulu amen bazalwane amen bazalwane manje Meloba nomzalwane uMshumayeli amen uthi bhekani sekuzwakele konke kodwa yenze njani mesaba uNkulunkulu amen bazalwane amen bazalwane manje isikhathi lokho sokumesaba uNkulunkulu amen bazalwane isikhathi sokwenza njani sokumesaba amen bazalwane uNkulunkulu yabazana uNkulunkulu umsabe nangokunikela kumzalwane mesaba uNkulunkulu amen bazalwane ukuthi umzalwane umnikani amen bazalwane musho ukuthi unikela umzalwane ukhipha amadebhudebhu amen bazalwane uthi ngoba benginikelile amen bazalwane beka lempahla oyikhiphayo amen bazalwane ngoba lithi iBhayibheli konke kuyoyiswa emsebenzini amen bazalwane uvivinye ukuthi kuphuma amen bazalwane ngoba uNkulunkulu ukwazi ukuhlola ejuleni wenhliziyo yomuntu ukuthi lo wenzela noma wenzani amen bazalwane amen cela sifunde 14 qhubeke sisi 14 amen ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahluleleni kanye nakho konke okufihliweyo noma kuhle noma kubi amen konke amen alisho ukuthi amen angithi lithi konke alisho ukuthi awubantu uzoyisa nkosami okumbadlwana amen oyokunyoka uyagodla godla amen bazalwane lithi konke amen bazalwane uyokuyisa
amen ekwahlulelweni yonke imisebenzi yomuntu amen bazalwane amen amen yabo nje konke kuyoyiswa nasemsebenzi mawukuthi nje nomsebenzi ongene kuwo wagwaza kuona amen wangaphenduka konke uNkulunkulu lokhu uyokweyisa kwahluleleni amen bazalwane waze wonda abazalwane amen bazalwane wababekela amanzi ethi amen bazalwane ngeketelo watapa ngalo konke lokho kuyoyisa kwahluleleni amen bazalwane konke ngisho kufihliwe wona amen noma thina ngasifihlela bona kuya ngathi kumsulu amen bazalwane ngishifonde amen Kishifondo ithanda kubafana emgaqweni amen bazalwane amen 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 bazalwane Ngishifondo amen oyithanda emgaqweni amen bazalwane ngoba phela izinto azikho yini amen bazalwane uhlanganyela shuthi wena nalomuntu ezonweni zakhe amen bazalwane ngoba amen fana uyibuke na umuntu bazoqhama 50 rand for ikhona ifuna 50 rand amen Hayaphuthuma isekele 50 rand phone amen bazalwane la uthathe nawo amen manje bazonibangela thibangela loqaphela amen bazalwane ngoba lithi iBhayibheli konke amen bazalwane konke sikwenzayo amen bazalwane siyoba phambi kaNkulunkulu amen sibuza imibuzo siphendulele ngakho ngisho bathuza umfundisi lo akunankinga kodwa uyobuzwa amen bazalwane ukuthi lokho usukwenzela amen bazalwane amen manje konke amen sabona konke bazalwane amen manje bazonibangeletha lokuthi siqaphele amen bazalwane lokuthi nje umzalwane umnikani amen umnikani umzalwane amen noma nje usuyenzela ukuthi nje inkosi yami ukuze mayishaya incwadi zaNkulunkulu lazithi awunikela kube ukuthi nawe uhambisile amen bazalwane ivangeli lethu basona lokubheka kade ukuthi lento umzalo omnikayo yona ungayigqoka yini lento omnikayo lokudla ungayidla yini amen bazalwane thothi umzalwane uvalele ama-KFC uvalele usomnika umzalwane amen noma uthothi usomnika umuntu ongakholwa phela ikhona nalento okubandlululayo uyonika umuntu ongakholwa isihlale 4 days amen bazalwane kuyima usubona ukuthi awubanja ake ngimnike akulona ivangeli lelo konke lithi iBhayibheli konke bewusho kwahlulelweni amen bazalwane amen manje ivangeli lethi ivangeli lokubheka kade amen bazalwane ukuthi senzani kuba lithi iBhayibheli amen bazalwane konke sekwenzeke konke mesaba uNkulunkulu amen mesaba uNkulunkulu amen isikhathi sokusaba uNkulunkulu lesi amen bazalwane ubasabile abantu amen bazalwane wakhothama abantu wasaba abantu amen bazalwane amen Jesus wabuza kubantu izinto wakhothama abantu wasaba abantu kodwa manje isikhathi sokuthi usabe uNkulunkulu amen bazalwane amen isikhathi sokuthi usabe bani uNkulunkulu amen bazalwane manje kuthi konke ubaba umpinga akakhuluma indaba yokunxusa amen bazalwane behlezi kuvuka nenhlizweni yami lithi iBhayibheli uJesu wabafela bonke amen bazalwane bese lithi nomthandazo amen bazalwane uma sele unxusa bonke amen bazalwane ukuthi kwenzelwe abantu bonke amen bazalwane amen mina bazalwane ngisho ngihambe eTexini ngihambe inkosi yazi bazalwane abantu bazwela usiza amen ubabone inkosi yami befake lezi ngubo zabe engaphelele lezi ezidabukile amen bazalwane babone begunda imigundo engaphelele udabuke inkosi yami amen bazalwane ngicabanga abantu bazalwane ngithi ngingene eTexini ngibe ngithanda senkosi yami hey benzela umusa bangahambi benje bengaphendukile amen bazalwane ngoba ubuka ubuhlungu amen bazalwane bakuya umuntu esondweni bakuya umuntu esihogweni engena uNkulunkulu amen bazalwane how much more umuntu kade ehamba nawe egibele nawe itekisi amen bazalwane uthuli neduku lakho uthuli namabhluku akhatatazelayo amen bazalwane ungamtsheli ngethemba ungamtsheli ngoJesu amen bazalwane manje isikhathi bese sokuqaphelisisa amen bazalwane amen athi incwadi yamaKorinto umile aqaphela ukuthi wenze njani umele kanjani angawe amen bazalwane nalo wakhile sisekelo nabheka ukuthi wakhe kanjani amen bazalwane isikhathi sabantu siphelile amen bazalwane makube isikhathi saNkulunkulu manje amen bazalwane lo mbane yofuna uThixo amen bazalwane ngoba simbi isikhathi uyafa amen bazalwane ngisho noma ungahlelela ukuthi ufe amen bazalwane ngezonye into kwenye indawo kuthiwa khona umunye umfana washona nje inhlamvu bayingamisela ukuthi idubule yena amen bazalwane badubula yena bethi amen uyangicabanga nje ufela umuntu wrong amen kuthiwa besitshela ukuthi ubani udutshula amen bazalwane ngiyasaba ngathiwa kufika isikhathi esinjalo amen kutholakala ukuthi wena amen bazalwane ukho kuThixo amen bazalwane usentweni ezibhubhayo zenyama unesinyama ufika inyama amen bazalwane ukuthi liphi izulu
uZulu azoya kulona amen bazalwane amen ngoba phela kuThixo kuyingokuthi abantu bakhulume kahle thina sikhuluma sithi sesihamba noma home center sesihamba nawe inkonzo amen kuze kuthiwa wagcotshwa phambi kwebandla amen bazalwane yonke le nto anemsebenzi uThixo kodwa impilo ingekho kufile amen bazalwane kuze kuthiwa isakwazi sethu lesi sasistoptobisa amen bazalwane sisifaka ngisho kuma wheelchair wayengaphutha enkonzweni kanti inhliziyo iyabhibhibonile izono amen bazalwane amen bazalwane manje bathi uNkulunkulu kuyakhawunta umzuzu wokugcina amen bazalwane manje lapho kubalekile ukuthi masiphila azi lo mzuzu ophila ukuthi umzuzu wokugcina amen bazalwane uthatha njengomzuzu wokugcina amen bazalwane bengathi mina ukuthi khona umuntu ongakhulumisani naye buya lamumvu uyolungisa indaba yakhe amen bazalwane ngoba zathi insuku ezisalele ngoba nasi sihlaka encwadini amen bazalwane yeGalatia sithi siyalezo sokugcina amen bazalwane bengathi mina phuthuma ngoba indaba kaJesu iyaphuthuma amen bazalwane uma khona amen bazalwane angabuyisana nawe ubuyisane naye egameni lenkosi amen bazalwane ngoba isikhathi kuyagoqwa amen bazalwane amen bazalwane bengathi ngishathiwa kusanesoka la ngo2014 idelete efonini yakho ngoba simbi isikhathi amen bazalwane umhlaba uyagoqwa kuyaqoqwa amen bazalwane amen bazalwane ayibonga inkosi angabonga uJesu angifisi ukwanda kathi amen ayiloko nje uNkulunkulu akutshalayo ekseni amen bazalwane ukuthi nakuphela kwendaba sezwakale konke amen bazalwane ningi izinto esizwayo emhlabeni amen bazalwane even ngisho endini kaNkulunkulu amen bazalwane amen amen Amen. Wathi ngifuna ukukhuluma indaba ngifuna ukukhuluma indaba amen bazalwane kodwa ithe izwi kaNkulunkulu uma nibona amanyala enthithakala enjani emendaweni engcwele efunda naqaphela amen bazalwane miningi imhlola miningi imkhuba amen bazalwane engene ngishendini kaNkulunkulu amen bazalwane bathula abantu bafaka idikiswini emlomeni abakwazi ukukhuluma amen bazalwane akekho ozobe esikhaleni abela uThixo amen bazalwane ukuthi ivangeli linje amen bazalwane ukuthi uNkulunkulu akafuni lokho amen bazalwane lithi iBhayibheli sekwenzekale konke amen sekuzwakale konke mesaba uNkulunkulu Amen. amen bazalwane amen Amen. isikhathi sokufuna uNkulunkulu isikhathi sokusaba uNkulunkulu amen bazalwane ungayi ngokuthi wabhabhathiza obani amen bazalwane ungayi ngokuthi washunyezwa obani ungayi ngokuthi wabeka obani izandla amen bazalwane ngoba nalo wabeka izandla nokufaka amanzini akanazulu munye umuntu onezulu uJesu owabhotshoza amen bazalwane wafela abantu bonke nezifebe nezidakwa wabafela amen bazalwane uJesu amelokusatshwa amen bazalwane amen hey uNkulunkulu ekisa konke kwahluleleni amen bazalwane nalabantu laba abayizonywana amen bazalwane bona suba rejectile abangakholwa obabona nje ukuthi ayikho into ongayizwa la amen bazalwane kodwa uJesu abafela nabo amen bazalwane amen Amen. wabafela nabo uJesu abaqwayisi wabafela idakwa wayifela nathi sidakwa ngoba nathi safela uJesu siqalekile nathi siphuza utshwala sizifebe amen bazalwane kodwa umusa kaJesu wafika nakithi onjani umzalwane ogweba nomusa onjani umzalwane ogweba nomusa bona ukuthi sekwaleke ngoba sekusindiswe yena amen bazalwane hey Nkosi yami salude uhambo ngathi siyofika lina ePotini simisi amen bazalwane simisi intande sibatshele ngobuhle baJesu amen bazalwane ukuthi nangu uJesu esindisa amen bazalwane ngisho ama-rapist amen bazalwane abayidwenguli nawo uJesu abafela bese bajele amen bazalwane bebasho ukuthi uJesu nawo abafela Hallelujah. amen bazalwane amen ivangeli lethu bazalwane amen ivangeli lokwenziwa amen bazalwane Hayi bazalwane uNkulunkulu akasize amen bazalwane akasize bazalwane uNkulunkulu asipha amandla endleleni yokukholwa amen bazalwane amen asipha ukuphila ivangeli siqaphele ukuthi izikhathi zokugcina amen bazalwane manje angazi ukuthi wena indaba yakho ithini nomakhelwane wakho noma mhlambe wena mhlambe uthi ngoba vela ukhonzi nangayazi akubona ebandleni usishaya ama-chorus amen bazalwane angazi ukuthi yini into ongayilungisile nomakhelwane wakho angazi ngisho mndenini wakho ukuthi iliphi igqubo obambelene nabo amen bazalwane amen bazalwane ngoba sibazana belithi iBhayibheli thina sikukhanya kwezwe amen bazalwane umuze ngesithela amen bazalwane imndeni yethu yiyo kumele ibe nenkinga nathi hayi ukuthi thina sibe nenkinga naye amen bazalwane ababona ukuthi sibanga ukuthi asihlabe asenzi ini amen bazalwane kodwa babona ukuthi siyabathanda nje ngothando lukaJesu amen bazalwane manje ngitsheleke ukuthi ke amen bazalwane uma wena amen
uma wena ungabazwali ubuhlungu amen bazalwane laba bakini how much more laba ngaphandle amen bazalwane uzobazwela kanjani ubuhlungu ungabazwali ubuhlungu laba wavundana nabo amen bazalwane ukuthi nje abazwali ubuhlungu nangumuntu ezofa esihogweni amen bazalwane kodwa uphambana nabagcekeni namabhluko uphambana nabo amen bazalwane bayabasokeni ungabatsheli amen bazalwane kodwa ucabanga ukuthi uzophendula amen bazalwane abantu bangaphandle amen bazalwane amen amen ivangeli lethu bazalwane ivangeli lokuthi amen ivangeli lokuthi ivangeli lomusa ivangeli lothando amen bazalwane alikhethi umuntu amen bazalwane kodwa bonke abantu amen bazalwane akube ukuthi umuntu uyento ingqabelana amen bazalwane amen bazalwane manje bazalwane njalo Nkosi yami egameni lenkosi amen thina sokukhanya kweze ubebona banenkinga nathi amen fika nje amen babona ukuthi bandla sibangela inkomo amen fika nje bengalindele uphethe amakhombo uphethe amagross amen bazalwane amen ngoba uyazi vele ukuthi lapha ngizokhuluma ngemicimbi yaba ngizokhuluma ngani amen bazalwane ubatshengise nje ukuthi babona iyaphila lento yalomzalwane amen bazalwane kungaba ukuthi kushoniwe kunjani amen bazalwane awubonakali amen bazalwane amen sebeyabona amen lo Jesu sebembone mumbi amen bazalwane amen kanti uJesu wethu njani muhle amen bazalwane ababona ukuthi ona into esibangayo amen bazalwane sibanga lo amen sibanga ukuthi manje asisakwazi ukuthi sihlanganyele nabo kulezinto ngenxa yokuthi sebasindiswa amen bazalwane amen uma nje emndenini wakho ukhona uyasebenza amen kunomntwana wakini akanayo inform amen bazalwane isikhathi sokuthi uthathe isibusiso amen bazalwane uveze uJesu wakho lapha amen bazalwane ubonakala uvela kuqala amen bazalwane amen ngikhuluma ngevangeli bazalwane amen angikhulumi ngevangeli eksemlomeni eliruch amen bazalwane ngikhuluma ngevangeli mina hayi ukuthi wena ujaba ukuthi amen bazalwane batshela ukuthi hayi amadlozi abo amadlozi ngikhuluma ngevangeli amen bazalwane ukuthi nje uthi uhlele ube nemali yakho uyibekela ukuthi amen bazalwane unyaka uyaqala kuphithene amen bazalwane ilapho khona uJesu othi kumele uthavele ukuthi hey Nkosi yami uJesu wathola lo mntwana noma uJesu wathola lo mzalwane amen bazalwane amen amen manje bazalwane ngifisa ukuthi ngibe mude ngicela ukuthi nje uhlale phansi egameni lenkosi sisahlabelela ngazi ukuthi ke indaba yakhe ithini noNkulunkulu amen bazalwane manje bazalwane ngagcizelela nje nakho lo bazalwane ivangeli lokuvuma izono amen bazalwane amen ukuyihlambulula ukuvuma izono kubalekile amen bazalwane hamba kwaNkulunkulu amen bazalwane ngoba futhi ukuhamba futhi namabibi uthi uyoshumayeza abantu kodwa wena uhamba namabibi uhamba nobasket bezono uhamba nobasket amen bazalwane bawo konke ukufa amen bazalwane ushikashiyelize amen kuyize konke lokho amen bazalwane manje bazalwane ivangeli linjalo bazalwane ngicela nje uhlala phansi egameni lenkosi uJesu amen amen sabona